could have been derailed when he was trying to win a race, imprisoned in a steelworks. Be lost in outer space. To famhat I flet Thomasit. Përgjigju tani Thomas. Mjaft u solle rrotull, po sjell konfuzion edhe vonesa. He could have gone off to some other place that we don't even know. He could be almost anywhere. Where did Thomas go? Ne nuk e dim, zotëri. E po vazhdoni kërkimin. He could be anywhere, anywhere's Thomas. He could be anywhere, anywhere's Thomas. He could be anywhere, anywhere. Zotëri, e gjeta se çfarë ka ndodhur Thomasit? Në rregull, Emily, ma trego me ngadalë. Thomasi ka shkuar në port, zotëri, edhe Carly e ka hipur atë në një anije. Çfarë ka bërë ajo? Por kjo do të thotë se ai mund të jetë kudo nëpër botë. He could be checking out the pyramids while floating down the Nile, or in the outback of Australia with a crocodile. He could be in Paris sitting by the Eiffel Tower, or chilling in Antarctica. Nuk do të rezistonte He could asnjëherë. be in the Himalayas taking in the mountain air, or acting like a tourist in the heart of Times Square. A ka shina atje? Sigurisht që ka. Atje poshtë kalon metroja. Do të thuar se është futur nën tokë? Përshëndetje! Përshëndetje. He could be in Rio de Janeiro as the carnival goes by, or out on Easter Island saying hi to a Moai. Ç'kemi? He could be on an African safari racing a zebra, or in Venice on a gondola. Mos u bëj qesharak. Është lokomotiv, nuk e nxë gondola. E po e nxë nëse është një gondola shumë e madhe. He could be wrestling a sumo in a match in Tokyo. He could be almost anywhere. Oh, where did Thomas go? Ende nuk e dim, zotri. E po ne duhet ta gjejmë atë. Ai është lokomotiva ime kryesore. He could be anywhere, anywhere's Thomas. He could be anywhere, anywhere's Thomas. He could be anywhere, anywhere in the world. O, Thomas, ku mund të jesh? Tani je në Afrikë, i dashur Thomas.